Svaki početak i najava neke promene u životu treba da se isprati stvarima koje nas asociraju na komfor. Samim tim, izbor adekvatne obuće prvo nepisano pravilo pri upuštanju u trkačku rekreaciju. Rekreativci treba da se vode time koliko puta nedeljno trče, koliko kilometra i na koje podlozi. Odgovorom na ta pitanja i metodom eliminacije moći da suze svoj izbor. Idealna kilometraža do koje bi se patike mogle nazvati potpuno korisnim je do 500 km. Nakon toga efikasno samouđavanje se smanjuje i ne bi bilo loše pustiti se u traženje novog modela. Prašina, šljaka i zemlja narušavaju lepoti proizvoda, ali se performans ne štiti na taj način. Svakako je preporučio nakon trčanja u mokrim uslovima očistiti patike i rasteretiti gornjište nepotrebnih viškova. Kada biram patike za trčanje, najbitnije mi je da budu udobne i da mi daju dobru podršku na posljednjim kilometrima kada se već umorim i polako krenem da kvarim svoj korak. Pored toga, važno mi je da mi dobro drže petu i da se osjećam stabilno pri svakom koraku. I treća stvar je, pošto sam blagi pronator, bitno mi je da mi ta podrška bude malo jača sa unutrašnje strane. Kada biram patiku za trčanje, najvažnije mi je da je ona udobna. To je prvo. Drugo, volim da mi gornjište patike, malkice, čvršće kako mi se stopalo ne bi previše kretalo unutra. Takođe, ono što je bitno jeste da za trening biram malo mekšu patiku, jer što je patika mekša, to je opterećenje stopalo manje, što je opterećenje stopalo manje, oporavak je brži. A s druge strane, te mekše patike su obično malo teže. Te za trku više volim da izaberem neke lakše patike koji su malkice tvrđe, a samim tim su dosta brže. Maratonske patike prave se isključivo za samu maratonsku trku. To su uglavnom modeli s najmanjom mogućom gramažom i ne tako komfortabilnog fita. Cilj toga je veća fiksacija stopala. Polomaratonske patike variraju više smerova. To mogu biti modeli sa više boost kuglica kao što je Ultra Boost 19 ili manje boost kuglica kao što je Solar Familia. Polomaratonci takođe, u zavisnosti od godišnjeg doba i vremena u kojima trče, mogu odabrati modele koji imaju manju prozračnost ili one koji imaju veći čarapast osjećaj i u prvom planu veću vazduhopropusnost. Najnoviji, najnapredniji model patike za gradsko trčanje. Od ove sezone prvi put u 7 godina od kada postoji boost inovacije u samoj peni. Elitni model pravljen za velike stvari i distance. Od 2019. godine dosta napređen odnosno na prethodne generacije sa inovacijama u izradi svih materijala na patici. Idealan balans između rekreativnog trčanja i spremanja za velike trke u kontrolisanim uslovima. Patika je male gramaže i inspirisana tehnologijom izrade nasilnih rukavica za astronauta. Specijal Adidas od ove sezone za gradske trkače koji po svaku cenu i u svim vremenskim uslovima žele da završe svoj trening ili trku. Pojačano gornjište u odnosu na običan Pulse Boost u smislu da je u Winterrest verziji vodoodbojno.